Kat kum gajing thu da ubah John Khasieng, Chairman jong clear long senchar ka sing sajan jong tio baladep, ka Ministry of Home Affairs jong ni ka sarkar NDA, kalapha hadu laisin gajing pun kemau ya ka sarkar Meghalaya menta usnem, bahkan aya ka kaifot lagadon sisa ni kita ki hima khasi, bat lagadon ni ya ka bor ha ka senchar khadar ni wat ban bisharu. Da ka bayaro ya ka sinjam balasim da ka sarkar NDA, ubah John ulaong batang menta usnem, kalapha ya kasiti penkemau hadu laisin lemba chief secretary kejela kata ka absan terik unai luar khatsau terik urisau bat ka afnyo terik unai weng om tang kata ulaya thu ru bah ka por jong sarkar UPA ru katanat MHA kalapha teng ya kasiti penkemau ha khatha terik ujeliu jong usnem arjar khatar katkum kejing ong jongu kate kejing pha jong katanat MHA North East Division lemba u deputy secretary jong ka sarkar kmi kapin isha ba ka sarkar NDA kadangya yap hadu menta ya ka kaifot na ka sarkar Meghalaya bat kwa ru ban pentrai kam no ya ka instrument of agreement halor kani ubah John ulong baka dorbar ki clear long sensa ka kentu ya ka sarkar jela bakan pha no khamklo ya ka status report sya ka sarkar kmi khanang ba ka sarkar Meghalaya kan umngat ha ka jingle ran lada kamla ban aya ka kaifot kumbala pan dak sarkar kmi ubah John ulaya thoru baki clear long sensa kladep yakran ru bat menteri rama ka jela halor ka te ka phang bat kin persang ru ban yakran ba chief secretary ka jela khanang maki ru kin snot ko halor ka te ka benta ulong ru ba menta ka shong sa ka benta jok sarkar jela ban simkhya khanang baki clear long sensa kin yo no ya la ka jong ka bor pang bat yo ru ban rung hakriti sensa jong kari halor ka shiti ngora shyo na toka kadega shiti ngora shyo na toka ka kopi shanga ku chairman of the state planning board kadega kopi jo shiti na Ministry of Home Affairs tifin kan mau kamchwa nila circulate ten firu bakala wan ga shiti haka khatsau tarik kadan ka shiti ngwan ni yo khatsau de khatsau tarik ni October kadega shiti ka bala pha na Ministry of Home Affairs Shaka state government kipak shanga khatsau tarik October kipak shanga ko chairman जो कि क्लियर ऑफिसर बन ओंबा हलोर का मेमोरेंडम जो पीछे होम मिनिस्टर कबा अर्पुरी उतरे सितंबर लादा बता ला इंटीमेट या का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का इंटीमेट शका सबका मेघालय टू लुक इनटू द मैटर कता हलो 14 of October 2014 the shwaya kaniru sorry manau fi ba shwaya kaniru kala donten ka shiti now joint secretary home haka khapra July arja kha 18 July 2012 kala don ka shiti now Shambhu Singh joint secretary notice to former chief secretary Sri Parya referring to our memorandum haka ba la pha memorandum chini Balapan yaga comments of the state government in this regard relating to the instrument of accession. Afnyotorik Logoba Archa Khatsau ka Ministry of Home Affairs North East Division to Shri Sanjay Kumar, Deputy Secretary to the Government of India. Sanjay Kumar, Deputy Secretary, Government of India, in charge North East Division. They have a reminder number 2. Reminder number 2. They also have Chief Secretary, Government of Meghalaya. Representation, Kadorkas, implementation of instrument of agreement made with the Khasi states. Sir, Lapha yaga ban penkamau ipi yaga shiti juga ministry. Kalau sakoi, aku santarik September. Now I don't have information. No. Kalau aku santarik September arja kasau. Subsequent reminder kabagi Lapha kasau October on the subject of a status report in this regard is still awaited.
ni yai up ya ka comments ka report jaga state government tu ba ni la kharpat ya fi ba pen shim khia one page ni one pa lo marmar ya ka status report to the ministry urgently. Ika sobrang bakani ni ko ika mo ka shithi ka pau nang ni bawa nong kumba south sea shithi ki na poisha sa